ngurangiri wa court wono judgment ya renge i appeal na rigete kina ikaria mongno lie mo judge gosoma Robert Ndiki anyega kubwatikana nege sibokwase betwe kia renge kikatiba ground sichiko sibete njikora thiki jisa ini wono mahakama yako tigire kurubona eno referee kwenda kwa family yako ninje na yegenete ngwegenete na nakera ngotirimbo ka stairs kura ile mabuna aliye kole mburo chiete itoire na ba mwire yanu na bantu bande okay nakera na bito stairs koro na yegene to sena atigo ya bana ngotirimbo kana basigari ore katigo na nengo kore bado ndo kana wale siko ngirani ali tinda itumunda na ngere juma ndete nganda sirioka iko gaturimo koro bona muri tukura na nengo nita sari mo kamari gosoka nera nito prison ngoko kora bale clearance kaira nali nani chatu yitu akalite cha bofu kala ndo bona ngezi arabiane atwa ni ndo binde jina chisimi na doko tigari bakangi ndo byane byonse ngasoka na family ane njama to sengo jana ena jete yango ikaga ikomine bire ngana ndi mongino ndago sibiso ya maroba hayazi yesu kuli aragere 2023 yoko tanga bona bado ni more tanga bona tora akora gasibo nango kora 2027 6 mudi nyusta na wento kora